آية سبوجة di surat Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Bagi al-umma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا جل وعلا يوم من مولى تولى هنوية
mathaluhum mithal maɓɓe kamɓe naafigiiɓe ɓen ka feññingol maɓɓe islamu on suuɗa keferaaku ngun ka mathalillabi no wayi wano misal on neɗɗo istawqada naran huɓɓuɗo yiite fiyo naftornge kanko e wondiɓe makko ɓe falamma adaat ma hawlahu tuma kala ma tuma nde yiite ngen jalbinno ko woni takko makko kon kanko neɗɗo on ɓa yiite ngen jalbini ko o huuɓitiɓe kon ɓe sikki ɓe heɓi ndaygu in tafa'at yiite ngen ɗaani ay jomirawo subhanahu wa taala wi dhahaba allahu bi nurihim allahu on naɓi annora maɓɓe on ay o ɗannini yiite ngen wa tarakahum o acci ɓe fi dhulumatin e niɓe la yubsiruna ɓe yiyata haray niɓe wiyaɗe ɗo ɗen ko dhulumatu shakki wan nifaq allahu subhanahu wa ta'ala ɓatum ɓe ɗayni allah ma ɓe ɗayni hoore maɓɓe yeeso allah ɓe ɗayni julɓe ɓen ɓa en wi'ino ɗo yukhadi'una man la yukhda hiɓe hoda on mo hodatake wa huwa allah kanko subhanahu wa ta'ala o waɗingal ɗo misal wi'ol ɗo la yubsiruna ay tariqa alhaq ɓe yiyata laawol goonga on wala ya'rifuna alkhayra min alshar ɓe anda kadi moƴƴere nden immorde e bone o ɗum wiyeten ɓe sendidira moƴƴere nden e bone o summun ɓeeɗo ko ɓe faaɗuɓe ga e goonga on la yasma'una nadiyan ila alhaq ɓe nanay téléphone ɓe nanay si goɗɗo siiƴi ɓe nanay si goɗɗo noddiɓe e haajuji adnayankoji ɗin hududu nafs geɓe wonkiki kono amma goonga on e noddowo on faade e peewal ngal ɗon haray ko ɓe faaɗuɓe bukmun ko ɓe mboboɓe la yatakallamuna alhaqa ɓe wowlay haajuji maɓɓe ɗin kono jaka en andi mbobiɗugol ngol tigi tigi on ko oɗo mbobiɗugol ga e wowlugol goonga si tawi neɗɗo o nanata goonga on o wowlata goonga on o wi kadi umyun ko ɓe bumɓe idan matériel ji ɗi andan ɗen hoore meɗen ɗaɓɓirɗi gandal e goonga on fo majjiriɓe ɗo joni googo on ko ɓe pahiɗuɓe ɓe nanata noddowo faade e goonga ɓen ko ɓe pahiɗanɓe goonga on ko ɓe khursun bukmun khursun ko ɓe mboboɓe ko ɓe ñondoɓe ɓe wawata wowlude gowinnete goonga on ko wuɓuɓe kadi umyun an tariqi alhaq an tariqi alhuda gay laawol peewangol la yarawnahu ɓe yiyata laawol goonga on ko ɓuri hulɓinade ko no arani
fahum kamɓe la yarji'una ay fala yarji'una ghayyihim ga e oñaare maɓɓe nden wa dalalihim e majjere maɓɓe nden ɓe wawata ruttade iwa e ɗum mi mana ko e ɗum ɓe luttata ɗum ɗo ko alhaali nafiqiɓe ɓen Allah waɗi ngal ɗo misal aranal ngal aw ma hara wona huɓɓugol yiite aw ka sayyibin mana wawi wano toɓo gasir toɓo tiiɗuɗo toɓo tiiɗuɗo waabidire ndiyam min assamai immorde asamanu on fihi harano e nder toɓo on dulumatun niɓe wa ra'adun e digge ko umata ko duɗɗa taho si wa barqun e maƴe yani diggere e maƴande be mana si wi kum iidi waɗa falaw maƴa naɓa hay giiɗe neɗɗo yajaluna asabi'ahum ɓe waɗa kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka nder noppi maɓɓe min assawa'iqi immorde e parñitte ɗen jam'u sa'iqa hadara al maut ay khashyata al maut ka hulugol mayde nde on andi ko ni anduɗo ndiyan surtout wano kamen ko ton ɓurata ɓangude ko wona yewtede ɗo diƴay taho duɗɗa si duɗɗi maƴeɗe gara waɗa falaw haynoɗa kala haysi ko jemma ko wonno takko ɗon fop kono naɓora hay guite maɗa yiyatamo wiya pañañañañaña ɗum ɗon woni farñitere nde diggere e maƴere e parñitte nde diggere nden adoto arde duɗɗa no duɗɗiri wiya falaw felsa no felsiri fetta wiya pañañañañaña ɗum ɗon yaha yanoya e leggal eesa ngal irta leydi ndin siko e goɗɗo waramo siko e suudu sunna ciwɗi goo haysi ndiyan no saƴude wallahu allahu on muhitun ko o howi ndiɗo bil kafirina ko howi ndorɗon mbawdi e hattande bil kafirina heferaɓɓen hiɓe tamande makko la yuflituna min qudratihi wa iqabi ɓe wawata fuutade immorde e hattande allahu e lette makko ɗe hiɓe tamande makko allahu subhanahu wa ta'ala muhitun bil kafirina fi qabdatihi hiɓe tamande makko la yuflituna min qudratihi wa iqabih ɓe fuutatako immorde e mbawdi makko ndin e lette makko ɗen yakadul barqu hino eɓɓa ma hino ɓatto maƴande nden yahtafu absarahum no laaɓi pos nde jiloto giiɗe maɓɓe ɗen gite maɓɓe ɗen andi si felsi jiyani andi yitere si hawri jalbi ha feƴƴiti nde yiyata si niɓɓiti kadi ha feƴƴiti nde yiyata si wi falaw jiloto ko yiyata kon hande ndem maƴande ɗon feƴƴi wo si on tigi yiya ko laaɓi ino ɓatto yakadu on ko min af'alil muqaraba ino ɓatto maƴande nden nde jiloto gite maɓɓe ɗen kullama adaa lahum tuma kala nde
maƴande nden jalbinani ɓe mashaw fihi ay kullama adaa lahum albarqu mashaw fihi ɓe yaha e jalbendi ndi wa ida adlama alayhim si tawi niɓɓiti e dow maɓɓe qamu ɓe daro tawaqqafu ani seyr haray ɗo ko fanda ɗo wondema si tawi jawdi no heɓade hiɓe wadde yani ɓe innata kon ida saluhat ahwaluhum lmaddiya si alhaaliji maɓɓe jawdiyankoji ɗin moƴƴi wastafadu min anni'am ɓe naftori immorde e nemaji ɗin on tuma alanu imanahum ɗum woni o mashaw fihi ɓe feññina gomɗinal maɓɓe ngal wastagamu ɓe feewa alal islam e dow islamu ka Allah wiɗo wa ida adlama ay wa ida asabahum lbala'u si tawi jarrabuyeji ɗin heeɓi jarrabuyeji ɗi jarrabuye on heeɓiɓe albala on tuma wono maygol ɓiɓɓe wono perdugol jawdi wono nawnaje wono wurtagol ayɓe maɓɓe tawaqqafu ani sayri ɓe dartoga e yahugol ngol wa sahatu ɓe tikka wartaddu ɓe murta ɓe wonta kuffaran heefere ɓe yiltito ɓe murta ɓe yiltito ɓe wonta kuffaran heeferaɓe wa adharu ɓe feññina nifaqahum ɗo ko misal fi nafigi ɓen niɓe en ndiyan en yiite en ko bimana hino ɓeɗo no wayi kamɓe islamu maɓɓe on ko jokki ko aduna on si aduna on hecciɗi haray ɗon ko kamɓe julɓe ɓe nemaji no woodi ɓuttu no woodi ɗon ɓe tabita amma si tawi jarrabuyeji ɗin ari tawde no e hadithe selluɗo cheikh Fawzani no jolnimo ka deftere men nde fuɗɗiɗen ɗo al irshadu ila sahihi al i'tiqad warraddu ala ahli lshirki wal ilhad ɓe maaki kamɓe cheikh Fawzani nelaɗo maaki idamul jazai maa idamil bala ay wonki ki yiɗa ɗum idamul jazai mawnugol joddi ndi ma idamil bala ɗum hino wondi e mawnugol jarrabuye ko ɗum waɗi ko annabaɓe e nelaɓe ɓuri jarrabuyeji ko aduna ɗo ala nan ɗo janngo yawmal qiyama kamɓe ɓuroyta joddi mawnude kamɓe ɓuri mawnude jarrabuyeji ko kamɓe ɓurata mawnoyde joddi ko noon summa al amsalu bil amsal walaw shaa allahu sinno allahu o yiɗino la dahaba bi sam'ihim o naɓayno nanɗe maɓɓe hissi yani nanoje ko hitoji yimɓe ɓe nanoje téléphone ji ɗi wa absarihim o naɓayno kadi gite maɓɓe yi'oje bulle ɗen e bolle ɗen e gayɗe ɗen e otoje ɗen wano o naɓiri giiɗe nanɗe maɓɓe mana wiɗen no e giiɗe maɓɓe mana wiɗen inna allaha tabiti allahu on ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko hattanɗo a yii jogandema aya 7 ha aya 9 ko fi naafiqiɓɓe o aya ɗo ya ayuhan nasu ubudu ko ula aya allati ta'budun yani ta'muru nnasa bil ibada oɗo aya arano e yamirɗo yimɓe ɓen rewugol joomi maɓɓe kanko woni arano haray en yiltitoy to ka sababu nuzul kono ɓe wi ala kon fandimo ñawli daren taho
darsu on si tawi waɗu toon no heddi e yilti tanto sababu nuzul mo himmiji moƴƴano ya ayyuha nnas hey mo ngono yimɓe mu'minahum wa kafirahum mu'minuhum wa kafiruhum ko ono yo yimɓe ubudullah ay ubudu rabbakum afan ubudu rabbakum rewe joomi mon wowtinɗinon mo hombo woni joomi mon alladhi on khalaqakum on taguɗo on alkhaliqu yastahiqu bil ibada taguɗo on no jojjidi e reweede on taguɗo on alladhi khalaqakum wa awjadakum on taguɗo on woodini on reweemo wowtinɗineemo kanko subhanahu wa ta'ala konon kadi walladhina min qablikum o tagi o woodini kadi ɓen attinoɓe mon ɓen attinoɓe on minal umamil assabiqa minal umami assabiqa la'allakum bela jonon tattaquna on rentoto e lette allahu on hula e rentoɗon e lette allahu on wa tafuzu bi rida malire ɗon welaye allahu alladhi on imo sifo hoore makko alladhi on ɗa o wi khalaqakum walladhina ay wa khalaqa alladhina min qablikum أو الذي خلقكم أي الذي أوجدكم والذين من قبلكم أي والذين وأوجد الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون طيب هاجون مصفوه رمكوي الذي جعل لكم الأرض فراشا أن الله جو ودان دو ليدي دين we'itiraandi waɗee gate ndaɗɗaandi firashan we'itaandi ndaɗɗa a remay e hoore mayri a darnay suudu e hoore mayri a aynay mummunteeji maaɗin e hoore mayri a dogay e hoore mayri ndi dimbataako ndi yiilataako ndi waylitataama firasha wassamaa binaan ay muhakkama o waɗi kammugun kadi mahaaɗo ñeññaaɗo wono daaluwal ni allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi kammugun yani muhakkamatul bina ñeññaaɗo maadi mum wannidam ñeññaaɗo njuɓɓudi mum kal qubbati kammu ngun no wawi wano suuro awi sakfi ma daaluwal ɗon tiggitoto tun dow mum daaro sak daaluwal ma ñiwre ko kala ko wonti dow ma hara nange hewtatama ndiyan hewtatama ɗum ɗo woni sakf o waɗiri kammu ngun ni o hattali ɗon kadi wa anzala jon siti ko kammu tun o leydi tun weƴƴitano kammu aafa tawi ndiyan ala e saƴude anno en fo en ma yino heege ka asana no nde pormaro no iwra ka portoɓe ɓerema e waɗi goy wona wiide doy kamɓe kadi maaro saƴay tun ɓeremay hono waɗi ɓeyni sa soynaki fitare a soynoto batu haray docteur Mouhamadou Ouri Bari hafizahullahu wa raa e maaki wo siinuji ndan no woodi wo si hawri a wi a hoɗata ka hoore seere a hoɗata ka ley seere kaka nder saare wonata andi ko siinuji tun ni wo haray ya andu noon hoɗugol ka ley seere e hoɗugol ka dow seere ɗum woni dogol e aynde landaki condition kono amma hoɗugol ka saare siinu tammo haray on ɗon no landi condition ji
nayi o ay hay to ndara fitare ɓurde laɓede o soppa ceeɗu sunna si setti yaharema janguɗa janga jogiɗa metiye a jogaki laamiɗa a laamaki e taw to ɗa wawi luubade fitare ɗa wawi pooɗude kiri danni a tampata he amma noon ɓe maki ka saare ga no landi condition ji nayyi tawi a ala ɗiɗo da duwa dawde iwde ga haray ko an woni sattinde saare nde condition ji nayyi si gando haali haray ɗen geeli no woodi ka ɓe ƴetti ɓaynen haray ɗen hooli ko karamokoɓe holniɓe jogiiɓe fiqa hoolaɓe ɓe maaki condition arano on e wongol ka saare ɗo gando no wawi wurude ka saare ɗo hara o tampade ko français siko arabe siko anglais mo wawi wonde mo wase mo mari ko o sabu ko o wuurira gando ɗiɗi lanɗo laamiɗo kañum kadi si woni ha o laamiki ɗon kadi o tampata o ronkata ko o ñaama e ka o waala e ko o ɓorno ka saare ɗo lanɗo tati njulajo jogiiɗo hoore na njula jinda wola dey o woli o njulajo jogiiɗo rasumal jogiiɗo hoore mana njulajo ɓe waɗay ɗon ɓayid njulajo hombo jogiiɗo hoore man jogiiɗo rasumali hoore manan o yaha o sooda yo adda o yeeyita oɗo kadi waway wonde ka saare ɗo hara o toraki eɓo on e sakkitoro on arrabiu wal akhiru neɗɗo jogiiɗo jommetiye masonjo minisie plomberi karole awa wattowo otoje wattowo motoji tigi jogiiɗo meeti ɗum no ɗuuɗi suuderi ɓe wi o sa ala e ɓeeɗo nayo ya kalkidi ko honɗum wonta pellet si a toraki wo aɗa ɓitay honto jamaji woni ɗuma ko basi iwi kabele yoɓi 12 000 francs yahi dennabo ma yahi peera tayna siɗɗo mum ko angal gonɗen siko siɗɗo ma ko gongal hono desata o a anda hajuno waɗi few yagol tun ɗaɓɓitan ko honto jama woni wadde haray koye wattangida si tawno allahu aafuno tun kammu ngun o weƴƴituno tun leydi ndi o aafi kammu ngun o accitiri ni o saaƴinaɗi ndiyan on tuma harayno e watano wurude ka leydi kono wa anzala o tippini min assamai immorde asamano ma an ndiyan fa akhraja bihi o yaltiniri sabu sajugol ndiyan ɗam min athamarati immorde dimɗe leɗɗe ɗen risqan lakum arsike wonande on risqan lakum arsike wonande on allahu tabaraka wa taala ko kanko woni khaliqu wa anna allaha huwa alkhaliqu huwa arrazzaq kanko woni tagowo kanko woni arsikowo fala taj'alu lillahi andadan ay shuraka wa amthal wotan waɗan allah kafi diɓɓe wotan waɗan allahu nandoɓe wotan waɗan allahu potoroɓe nid andad jam'u nid wa antum hanon ta'lamuna hiɗon ande wondema allahu huwa alkhaliqu huwa arrazzaq on andi ko allah woni taguɗo on ko kanko woni arsikowo on jara ɗum kare won goɗɗum goo accon allah ma ka watti don allah taguɗo on emo taga hawtitorre on
wa in kuntum si tawi on laatike ma'ashara quraish wal arab enen ɓale kadi qur'an on koye maɓɓe tippi kono ɗon koyen fop beyo si tawi on laatike onon ma'ashar quraish dental quraysiyankoɓe wal arab e dental arabu ɓen on laatike fi raybin e sikke mimma nazzalna immorde hunde komin tippini ɗum woni alqur'ana o alqur'anare nden ala abdina e dow jiyaɗo amen muhammadin sallallahu alaihi wa sallam si on sikkitike e nde alqur'anare nde min tippini e dow yani jiyaɗo amen muhammadin sallallahu alaihi wa sallam awa fa'tu bi suratin min mislihi adde cortewol hara kongol ɓuri era mahma gasurat aw sagurat kongol raɓɓiɗi woma kongol fanɗi wowana surat kawthara bindol e guddol kono noon hara ko min mithlihi hara ko sifa alqur'ana on ina kara pireji wadu unoddon shuhadaakum seedeɓe moɗon min dunillahi ko hina allah ɓe no seedito antum alal haq wonde onon koye hoore goonga wonɗon yashhaduna lakum annakum alal haq in kuntum si tawi on laatike sadiqina ko on gonguɓe fiddi'aikum e nodditande moɗon ɓe inni wa hada tahaddin safirin min Allah ɗum ɗo ko teɗande yaltitude ko ɗum si sonnajo accituɗo yeeso mum gon wano enen ni ko imra'atun safira ay akhrajat wajhaha se wi imra'atun safira wona vaya serjo de ko sonnajo yaltintinɗo yeeso mum ɗum ɗo ko teɗande yaltitude min allahi ma yaltude immorde allahu ni o teɗike arabu ɓen o wi fattu ɗum ɗo ko teɗande bi suratin cortewol goto min mithlihi sifa alquran mahuma sagurat nogol fanɗiri wo wadu noddon kadi shuhadaakum seedeɓe moɗon ɓen unasan yimɓe nodde yimɓe yashhaduna lakum annakum ala alhaq wonde onon hiɗon e hoore gonga min dunillahi ko hina allah in kuntum sitawi laatike so aɗigina kon gongu ɓe nodditagol moɗon hiɗon e hoore gonga fa in lam taf'alu si on gollani addugol cortewol ngol walan taf'alu etede on addata cortewol on gollata addugol ngol awa fattaqu nnara allati hule yiite ngen waquduha nnasu konge carmalle konge huɓɓitirte kon ko yimɓe ɓen wal hijaratu e kaaƴe sanamu rewanoɗe ɗen al hijaratu l asnamu l mabuda kaaƴe sanamu rewanoɗe ɗen o iddat nge yiite heɓilanam ay huyyi'at lil kafirin wonande yedduɓe ɓen ay lil jahidina al kafara wonande yedduɓe dullinema allah on haray inchallahu en ɓe noddinayi wonen ka won kandu kay gayntoto sababu nuzul on kisa wa sababu nuzuli hadihi l ayat yiltitoɗen jogiiɓe tafsiru ɓen wo sabu tippagol ɗe ayeje ka lannitode qissa nafiqiɓe ɓen kama dakara tabari wano jantori imamu tabari muhammad ibnu tabari wano on ɗon jantori o itti e hombo andi oɗo kanko imamu tabari awwalu man dawwana tafsir alqur'ani bikamilihi arano e tafsir ɓe alqur'ana o fuu hari woɓɓe ko corteji ɗiɗi woɓɓe ko cortewol woɓɓe ko corteji tati daɓɓi nayi
oɗo noon ko kanko ni arano e firɓe alqur'ana fuu. wono on ɗon jantori kanko kama dakara tabari an ibne mas'udin rijalu lqur'an wa ibne abbasin wa gayrihima. wono kanko o jantori o itti e abdoullah ibnu abbas e abdoullah ibnu mas'ud, abdoullah ibnu abbas e ko hina kamɓe ɗiɗo, anna nasan, andi si a faala waɗa ya liffon, si a faala ittam inna, si a faala anna unasan, si a faala ɓe anna nasan, tabbitino yimɓe dakhalu fi l'islam ba'da al-hijra, ɓe natuno islam o ɓaawo fergu ngu. thumma nafagu refti ɓe nafongini ko ɗo woni ɓe suuɗi, ɓe feññini islam on ka hunduko, ɓe suuɗi keferaku ngon ka ɓerɗe maɓɓe. fa kana mathaluhum, laati misal maɓɓe ka mathali rajulin kana fi dhulba, no wawi wano gorko laatiɗo e niwre, fa awgada nara, o huɓɓi yiite, thumma ntafa'at, refti yiite ngen ñifi. ko noon o misal arananga. wa ka mathali man ta'arrada, yani ñifugol yiite ngen ko ruttitagol makko ka keferaku, huɓɓugol makko yiite ngen nge jalbinatakko makko ko wigol makko on jaɓi islam o, ilanuhu bil islam, irtadda murtugol makko yiltitongol ilal kufri, intafa'at, on tuma yiite ngen ko luwani nge ñifi. wa ka mathal, no wawi wano kadi misal man ta'arrada li matarin, weeɓitaniɗo toɓo shadidin, toɓo sattuɗo tiiɗuɗo, mashubin, toɓo on no wondi wonduɗo, mana toɓo wonɗum satɗo mi tiiɗuɗo, li matarin shadidin, wonande toɓo tiiɗuɗo, mashubin wonduɗo birra'adi e diggere nden, wassawa'igi jam'u sa'iqa, kañum mati e parñitte ɗen, walbar e maƴande nden. fa hawala tiqa'aha, o eti rentagol immorde, rentagol e parñitte ɗen, min al khawfi, immorde kulol ngol ay kulol mayde nden. thumma tarakaha, refti o acciti, o terti yonne nete ɗi o hulno fou, wa aada li kufrihi, o rutti faade keferaku makko. o yi o huli farñitere aduna ɗo, o huli maƴande aduna ɗo, o huli diggere aduna ɗo, haray ko lahara o ɓurno hamɗidude hulgol. fa sara, o wonti la yarifu lhalala min alharam, o anda immorde, yani ko dagi kon e ko immorde e ko harmi kon. wala alkhayra min alshar, o anda moƴƴere nden immorde e bone o. wa hakada, ko wano noon mathalu lmunafigi, sifa nafigijo on, kan laatike fi dhulmati shirki, lianna asla nifaq ashirk, himo e nder niwre shirku on. fa aslama hari o laatinoke kanko nafigijo on, kana fi dhulmati shirk, hari mo e nder niwre shirku on. fa aslama, o jebbili, o jaɓi islam. thumma aada, refti o rutti faade shirku on, ta'ihan, ko o wembiɗo, anda ko woni wadde. wal mathalu l awwal, misal aranangal ka huɓɓugol yiite, li sur'atin kishafi amrihim, fi yawugol huncagol ñorto fi'ake maɓɓe on, yani wirtagol fi'ake maɓɓe on. wal mathalu thani, misal ɗimmo on ka ndiyan, aw ka sayyibin, ko li hiyaratihim, ko fi wembare maɓɓe nden, wa qalaqihim, e sunnu maɓɓe sattuɗo on. haray nafigi namere, haray kanko ɓa o faala ɓornade dolokkaji ɗiɗi, joga o kaafa ka belɗe ɗiɗi, kanko e julɓe ɓen ɓe wondi, honno e kanko e heferaɓe ɓen hiɓe wondi.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جلنا يعني بعد. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا